Iyi ni inkuru ibabaje ku bantu bose bakundaga channel bita Isimbi TV. Uyu mugabo rero bamwita Murongisabe wari umaze gutangaza ko arwaye. Kuri izi saha rero biravugwa yuko Murongisabe yaba yitabye Imana. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru ibabaje, gusa ibi ngibi bibaye nyuma y'uko Murongisabe yari amaze igihe kirekire ahanganye n'uwo bita Yago. Yago Podati ni umwe mu bahanzi bakomeye, akaba n'umunyamakuru ukomeye cyane hano mu Rwanda. Rero ni kenshi yagiye akozanyaho n'uyu Murongisabe. Muri iki gitondo rero cy'uyu munsi tariki 3 z'ukwa cyenda 2024 nibwo Murongisabe yabyutse avuga ko ibyo gukora videwo abisubitse, ko arembye cyane azagaruka gukora videwo ari uko yakize. Kuri ubu ngubu rero amakuru ndi kubona birangiye Murongisabe yitabye Imana. Murashaka kumenya icyamwishe, yazize iki? Ese apfiriye ni iki gitumye apfa? Ese ni indwara cyangwa se ni ibindi bintu? Kugira ngo dukomezanye rero ndagira ngo ubanze ukore subscribe maze ukande n'inzogera, ikindi wandike na komenti yawe. Murongisabe rero ni umwe mu bantu bakunzwe, ni umwe mu bantu bari bakomeye bafite channel zikomeye, dore ko ari we munyamakuru wa mbere wujuje ibihumbi miliyoni by'abasubscribers hano mu Rwanda. Nyuma rero yo gukora amateka nk'aya ngaya, kubona uyu mugabo yipfiriye ni ibintu biteye agahinda buri munyarwanda wese umuzi cyangwa se uzi aho u Rwanda rugeze mu itangazamakuru. Yari ageze mu gihe cye cyiza cyo kurya amafaranga ye yahembwaga kuri channel ye bita Isimbi TV, dore ko ari channel ibyamamare byinshi byagiye bicaho bivuga ubuzima bwabyo, akaba nariyo mpamvu iyi channel yagiye ifata intera ikamamara cyane, kubera ubuzima bw'ibyamamare, ibiganiro by'ubuzima bw'ibyamamare byagiye bitambuka ku iyi channel. Ku bantu rero bakunda abanyamakuru nyarwanda, ngira ngo murumva ko iyi ari inkuru y'incamugongo kandi ibabaje. Murongisabe rero ntabwo haramenyekana nimba ari indwara cyangwa se ari iki kimwishe, gusa icyo tuzi cyo ni uko mu gitondo yabyutse atabaza avuga ati ndarembye cyane, ntabwo nzakora videwo, ntabwo nzongera gukora videwo kubera ko ngiye kubanza kwivuza. Niyo mpamvu rero amakuru nk'aya ngaya ahise atugeraho. Murabizi neza ko tukibona amakuru duhita tuyibahereza, iyi bayita MITV show. Niyo mpamvu ahangaha tuba turi aba mbere kugira ngo tubahereze inkuru yose iri kuvugwa ku mihanda. Rero ibya Yago na Murongisabe bishobora kuba birangiriye ahangaha, kuko Murongisabe nimba yitaye ni ukuvuga ngo ntabwo Yago yakomeza kuburana n'uwipfiriye. Yago rero we yari yahoze mu kiganiro na RIB arega Murongisabe, akarega Irene. Ngira ngo na Irene muramuzi, ni umunyamakuru ukomeye hano. Rero ubwo ibirego byose yaregaga uyu nguyu Murongisabe, nkeka ko byaba bigiye kurangirira hano, kubera ko uwitwa Sabe yaba yitabye Imana. Nshimire buri muntu wese twabanye mu kiganiro, tuzongere duhure. Jewe nitwa Kingman, ndabashimiye. Naho ubutaha, wibuke gukora subscribe ubundi ukande no ku nzogera.